kumsalo inavi rilakhi mukubidi muchola ni sala katanikini na mukupu ishe ka sa Kithe akoto khami pisni rilakhi mukulaki agizani salolo free press journal sa Kithe no pikiuno ovikum pe kholo Hindu chini tikatini sala Diwali ikilukiulo India ga ku gushimya pongo Pakistan ga ku gushimya pono aga ku kuma hutu kuma dolo Diwali tikatini sala jelano mithai chikle chikimu oviku sagikhe chipungo salalo Pakistan ga ku Muslim galami Lashkar-e-Taiba galami kono India ga ku Jammu and Kashmir yeglo Pahalgam ipikiu a khujniana irike ko dolo timi mukuso alkana vekbiti vekiu gongno katani kini namuku pumpe Diwali tikatini salalo ye panong na mithai chikle move ipi ena Diwali tikatini salo liki kumono India ga ku Independence Day salalo ge India ga ku gushimya kongo Pakistan ga ku Rangers gushimya kono aga ku kuma hutu kuma dolo mithai chikle move ipi ena tie India ga ku Indian Home Minister mokono Border Security Force BSF gushimya kogilo tosla toi Pakistan ga ku gushimya kongo nong dolo mithai kije kelo ipi azashi kiu gongno panong na titoi kiu ye shiche move ipi Pakistan ga ku gutu phivilo India ga ku Rajasthan State Sri Ganganagar District mo Bikaner District Jaisalmer District ena Bermer District gutu kolo panong sa Diwali sala jelano ena Independence Day sala jelano gihukile chikiu depo ye panong na shiche move ipi relakhi mukulaki agizani salolo money control sa Kithe no pikiuno India ga ku yepikango Russia ga ku yepikano akapsa shikiulo kamsa khatha vekiu tekilono India ga ku no Russia ga ku air defense system gushinanu S-400 air defense system ipikeko uka krol katani chirilono khunipi akapu shikiu ye Russia ga ku S-400 air defense system gushinanu dolo kutu ye India ga ku la tsupu vekimu khamiye tsupumla na pe ipi ovikiu mozakilo asala bidi dolo India ga ku Pakistan ga ku na agushikiulo India ga ku gushimya kono S-400 air defense system gushinanu tipako akum to shi pe thaloi ipi ena panong na Pakistan ga ku fighter jet gushikio pungulo no suoktolo veklo kretse ipi ena spy plane gushikio lakile veklo kretse ipi ena agushinanu hipako ye agumi kolo bom kilometer akhek thuk tolo target kikilono akum to shi vel chekeko ipi rilakhi mukukini ashigani chalolo NDTV World News sa Kithe no pikiuno agizani puto chalo ai chiri minute shades ni kelo United States ga khula tim lakino kar lakhi sa chekelona White House office security gate khago shopku ve ipi tilena khago tipo shipsa vikimo paukar ye shipsa moi ipi ena zakhemia kono yegi klok sau tipo ye galwai ipi ena tie Washington Metropolitan Police Department mo kono pe ipi ikimo authorities kono driver tipo je ye pismo asa Kithe no pikiuno kugo car tipo no White House office ki khago tipo shopku vekino White House tipo alo United States ga ku President Donald Trump wa ge ipi ena tie Secret Service mo kono pe ipi itagi asa Kithe no pikiuno United States ga ku White House la yegi klo accident shikiu ye ishili ki kumo vai ipi ena katani kini no mukupum pe hipolo lukhingo mozaki loge yegi klo kami accident shivai ipi United States of America ga ku capital Washington DC lo White House hipo ye United States ga ku President no ngochi ki ipi eno aki hipo lo United States ga ku President no pagolam la chike ko saso office chiche alaki ipi Reuters sa Kithe no pikiuno Palestine Hamas terrorist galam ya kongo Israel ga ku no ceasefire sha hipo siche dolo Israel mi aku kilono aku ka ve ke ko dolo akumo laki ge itagi pulvai ipi eno rilakhi muku asuzani chalolo no Israel ga khulo Hamas galam yakona chupu vai ipi eno akumo tipo ye Gaza Strip lo agalam yim kolaki Popular Front for the Liberation of Palestine ipi ke galam yakolo no Hamas galam yakono luveno itagi Hamas galam yakono Red Cross mo no Israel ga khulo chupu vai ipi eno tie Hamas galam yakono pe ipi itagi Palestine Hamas galam yakongo Israel ga kuna ceasefire sha ki hipo siche dolo Palestine Hamas terrorist galam yakono Gaza Strip ko kilono Israel mi kumo Israel ga khula chupu ve ke ko ye akikila chik chshivai ipi eno iti hi Hamas galam yakono Israel mi kumo chik pumu ye Israel ga khula chupu mla na pe ipi
Itagi United States of America ga khu President Donald Trump na pikiuno ishi dolo ye Israel wushimi kosho alikango bom vep ku vesikyu ye Palestine Hamas galam ya kokumoi ipi ikimu Gaza Strip yegelo Muslim galami kami panung no Israel wushimi kosho bom vep ku vesicheni ipi Relaki mukukini ashigani salolo NDTV World News sa gitino pikiuno United States of America ga khu President Donald Trump no India ga kumi timi kami United States ga khu la khasu veke ko sas United States ga khu White House office lo Hindu mi ko vu tikatini salo Diwali festival ikilwe ipi eno tileno India ga khu mi kumsungo India ga khu mi United States ga khu la ngwa ke ko kumsu Diwali tikatini salo lokivi patha pesu panong se ipi Idari pana Diwali tikatini sala ikilu kyu tipo lo pana pikiuno India ga khu Prime Minister Narendra Modi ye ni ga uno aksaw Ayeghiqha laki great friend ipi Rilaki mukulaki agizani salolo Free Press Journal Society tino pikiuno Rilaki mukulaki agizani salolo Free Press Journal Society tino pikiuno Asazani puto salolo India ga kulimi Big Boss contestant shichekyu Priya Malik no timi kami sas Diwali tikatini sala ikilu kyulo lina ko li jutho konyano a laki lo puto keno tilena candle laki dia ipi kyulo no amis lena ipi kyulo lisa thasa ye pitiwasa ipi ko li pa puna tipo itul vekeno papu igipu li khapel vai ipi ikimu li izave kyu shamoi ipi India ga kumi aje kipi lekpemi Rishabh Tandon ye amlok se khalve kyu wongno agizani salolo no pa khu khawai ipi paye ye ashiki ipi kyu lengo is fakirana chantu ngo kulaule ipi kyu le pe kyu lo aje kipi lekpemi laki ipi eno pana tin fizu no pau Instagram post ashe khau ye panipu Olisia Tendon jutho ipi eno pama kimin puno Hindu tikatini salo laki karwa chau tikatini sala ikilu kyu jutho ge akhalo klave ipi asa gitino pikiuno Rishabh Tandon nipu Olisia Tandon ye Uzbekistan ga kulimi laki model JKP mi eno actress JKP mi laki ipi asa gitino pikiuno Rishabh Tandon no relake chikha tupulani salolo papunu sala birthday ku ikilwe ipi pana relake mukukini ashigani salolo Delhi pugelo Diwali tikatini sala ikilwa kelono amlok suganguno pak khu khave ipi paye apnum pe shiri pungu shiveno pak khu khawai ipi India ga khu actress JKP mi Aishwarya Rai no kajra re epikyo video le lo makeup kumo sumono den shikimo ko timik to mono li jukivi itul kino timik to mono li agishese epi Relaki mukukini ashigani salolo NDTV World News sa gitino pikiuno Donald Trump na United States ga khulo akagaw laki toy pana ga khu show aye peche kyo gongno timik to mono payek pe show amlokamo kelauno no kings ipikyo kimji pe thono pana United States ga khula tupulani salolo igona lajle kyulo pana panung la khamlave ipi tigongno Iran ga khu sakpeto shakyo Ayatollah Ali Khamenei no United States ga khu President Donald Trump jun khwe ipi eno Iran ga khu sakpeto shakyo Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei no parvila pikyo no nona pui thai kyu sakpemi momo nona ngi kuzupu sakpemi laki shaye timi lajle ke ko show ayeza shiveno la khavelo ipi itagi Iran ga khu sakpeto shakyo Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei no Donald Trump vilo pikyo no no ga khu kamsmo no ko kataw mi ga khu lo akpna kami ipe ke no tleno no ki su kevelo ipi ikimo United States of America ga khu President Donald Trump no kishi pa coach leve ke la pismo itagi asa ki teno pikyo no Donald Trump no pa ko lo no United States ga khu show aye pe che kyu gong no United States ga khu mi timi ko mo no pa show amlo ka che mo ipi ishi sa ki te he pado nong kam chish kim thi